Honas na guys na. Yes, Honas na. Makita na ko. Honas. Vlog number 194. Kining video ika 194 na. Yuman, ayaw mo pagbato-bato, oy! Sab to sab, bawal yan ha, bawal yan. Sab to sab. Hoy, Sanjon! Hoy, Yuman, ayaw mo bato-bato. Hoy! Ayaw mo bato-bato. Hoy, honong na, honong. Tigil na sa pagbato ba? To, ha? Stop. Bago kay baw English na. Hoy! Yuman, ayaw mo bato-bato, hoy! Hoy! Ay, di ba di pwede. Sa YouTube, nakita ako hampak ko si Sanjay. Sanjay, ayaw mo bato-bato, Yuman! Hoy, gitawag ka! Yuman, gitawag ka! Oh, basta! Basta gitawag ka! Kamong duha! Oh, 4 times 1 equals 4 times 2 equals 8. Pap pap dol. Hoy, gitawag mo. Gitawag mo. Yuman, gitawag ka. Lagi. Dugaya po do. Giniro ka. Hinay. 4 times 3 equals. Hindi po alam. 4 times 3 equals. Oh. Sayop lang Yuman. 24. Dili. 24. Ay, 4 times 3. 15. Sayop. Ay, sa. Oh, 12. 4 times 4. 16. 1, 6. 4 times 5. O saman 20. answer. Sakto. Sakto. Ha? 20 lagi. Katagi magigan nila. 20. Naman. 4 times 5 equals 20. 4, 8, 12, 16, 20. 4 5. times 5. Oh, 20 lagi. 4 times 6. Ay, sa. 4 times 6. Oh, please. 24. 24. 24, sakto. 4 times 7. 4 times 7. Sakto lagi yung ganun. 28. 4 times 7 equals 28. 4 times 8. 29. Tit, tit. 33. 32. Yeah. 4 times 9. 36. Sakto. 4 times 10. 49. 40. Gitawag na mo. Yun, gitawag na mo. Dali na. Okay, mga una. Let's eat na. Imo nang ipo sa kuan? Sa YouTube. Oh, Kasi pangan. Andrew, magbanwa question. Name of channel, please subscribe. og sa nako nga channel, Andrew Question Vlogs, please subscribe. Dali na, dali. Na, Honas na. Padong na ni Honas. Padong na gyud Honas. Padong na Honas na. Hindi ba na Honas na. Honas. Nindot na kay Honas na. No, ganina taob panto apan karon Honas na.
sa dili pa ko pada to ako sila ing nun dili di ay nasisan so no thanks for watching.